as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bw'omugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mubasomu ya mwanchu muligereria bwegetaseni kia Ndizi TV na kwareganirie ekeroreri tukoria Jumapili chitariki 10 omutenyino yo 5 na 2 umwaka no yubwechiri bwibere na 22 kero tutigaritia matuko nse ye 30 oka egera toswa sobochoryo bonene bu mwaka oyo iga ningegendete nga omugasogo no gendete ko babya ekero na kwareganiria semesa ya mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere chabona mubaso egera nkumanye asenchera yobwenge na raria yagendete gukore kaseriro balia gusi na Kenya yonsi nabo kugendera gutubwatia asensemo ye mitandao igali YouTube na bogo tonyora buna Ndizi TV News na karobata chingaki na bogo tweet at Ndizi TV News gosoto mekerengereri kiao wetrase namba ye SMS yuere ase TV yao inyorali tukolia lero litukolia Jumapili edini yege Islamu asense ya Kenya nigo bagendrete guchengera litukolia Eid ul Adha eliria chagete litukole igoro Jumamosi goikalero inyorali litukolia ankyo Jumatatu omwaziri bobolendi bwaime Dr. Fred Matiangi na nyarako bagakora lya litukelyo koba litukolyo motimoko abwo ankyo ekera Islamu bagendrete guchengera litukelyo igona mange na kwareganiria sechinga kechiga kabamo na inche goikomo elyo ngoira nande asegeke kekerbosyo egere nkumanya senchera yobwenge na ralia yakorekire goikachinga kechi. Nteni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita no leto kubwatara na komo asensemo yebimanyerero nigakoro kwa Joshua auta tiga to ya chake korwase county ya Kisii abwa sensemo yababwata nibekia makia UPA gose upa baumeranire abwasi bagendete gwakira ekoko ekyamekyo asibatebire buna bagusi gose buno mugusi nere bya banyare gosira ekyamekyo ekero kegendete kwerigeria ebirogo ao asobochoryo bonene buri bosyo abarai ao ngati ya bali bagendete kugyakira ekyamekye koko ekero bakoragwa no MCA Kisii Central Kefa Mogaka uyo baigobolirie abamenyi bensemo ya Bosongo gose ward ya Kisii Central komosira aseganga yayo koliye kerogekyo na inda sentunde ya kabire pota ba support una jakeba Mogaka echame ya itoba yake chikura tare 9 mwezi wa 8 mwezi munga kerekeba Mogaka asarama ya pigipigi upa kazi haki upa kazi haki kazi haki upa arama yetu ni pigipigi Kurwa Nyamira constituency ya Nyamira county constituency ya Borabu ya Bunyaruguru ntenda batebinga abana baitu nibo bagukorolekana babutwara omurembe ase ositikoru Bosongo yaito mpaka Nyamira kubwa n'abana baitu bekikubibiri bakwaneru batwara omurembe buno yo batwarire ku Mahega ninto ndakwanire une batie yaito yo mugusi tutaite kuyerenda tuyagache buno mogerare ndite batie ya ODM so upane batie yagire yo mugusi yigosegeta bagusi kuri mwana omoke mbako mogotu anyare kubaga kumanyanga epati yagire yo mugusi eyera tokonye buna intwa bagusi igego cyangwa tokonya to gosoka kuri mwato kunywomera mwabande nigo kunywomera mwawo onye to kwagacha mwawo to kunyara kunywoma ogo seri nakitu acheire buno mugusi ne pati yaito ya upa
asa tokwaba mintu bakuru magega oyo muntu matyang no yo soristo geto n'abandi babonyaribo n'abandi barororo ibo badutebiringa tubasegete mumanye nk'umugusi nero natakire gosoka kero umugusi ni garo omonge nandi n'omuntu gwechogete twechoke torete omoremba asense yaito yagusi naende totebenga intwa abagusi twatenenire naye n'abantu baito mbateneine korwa omwana goika omonto omonene nabaganiria amaya aya oyo kurigia kirego kyobo woman rep county ya Kisii Doris Donya Toto litkuligoro na sangete na bakristo korwase kanisa ya Kisii Central SDA Church abwasaboletia babwatani gosabera abana gosaborokiwa bali baguchaka kuirana se chisukuru gochakera ankyo asentunde ya kabere boigodonya naboboletia bakunde kane komosabero yokolie kirego kyobo governor county ya Kisii Paul Simba Arati egeranya ariko bagako bo governor kabera se county ya Kisii chinga kinere anyar telibaga gosanyole telibaga lyogwakira ekoko. My name is Donya. I'm a aspiring woman rep Kisii County. Na tuko na Elda Monda. Mmepokea salamu? Na governor wetu Paul Simba Arati mmepokea? When we go, I tell the church that prayers work. Believe in God. Na wale mlikuwa mnaomba hapa mbele. It is well with the Lord. Sing that every day. When you have calamities, when you have trouble, like now our children are going back to school. Pray to God to give us enough school fees, enough food, and above all, journey mercies to those students who travel far from Kisii County. May God bless you. Pastor, pray for our governor Simba Arati so that he will also succeed to power. Inyora Musbati Donya asibono nigara se kanisa ya Ogembo Catholic Church asagendrete gusangana bakristo bensemeyo oyo ogosomo konyi bwoyo kuliye kirogo kyobo governor county ya Kisii wetera se kiama kya UDA Ezekiel Machogu mokonyo yo manyikanete buna migosi ogamba nere litkuligoro nanyolete chingaki asa kwanireta bakristo kurwa se kanisa ya Kisii Central SDA Church abo bari gukora ekambi yo mwakoyo abo asaba boletie komosira Ezekiel Machogu kabo mu governor we county ya Kisii asara chekoleta monchoria mange noborai obuya ase county yo. Naitwa Julius Migos Ogamba. Mimi ndio aspiring deputy governor wa Mheshimiwa Machogu ambayo anatarajiwa kuwa governor wa Kisii County mwaka huu 2022. Tumetembea huku leo kushirikiana na nyinyi kwa sababu tunajua mko na kambi na mnaendelea kuimaliza leo. Tukasema tuje tushirikiane na nyinyi na tuwaletee salamu zake. Wakati tunapenda salamu za Bwana Machogu. Bwana Machogu ni elder ya hii kanisa ya SDA katika kule Karengata, Nairobi. Na amenituma niwaambie hivi kwa mkono mkunjufu anaomba kura zenu mwezi wa 8. Chingaki checho abaraibande au bakuriye birogo ao aigase county ya Kisii nigo nabarabo baligetie ogosirwa korwa saba Kristo abwase baboletie gosirwa asobo chole bonene bolibosio kefa mogaka ngati yabaraiba kiranita second seyo ya Kisii Central SDA Church abo basabete ababwatani abo ekura asabayigo atebete buna umuntu gete oyo kageire koira obolimo bwe kanisa ya New Life SDA Church taligo chigotigwa abwase kolengana na mogaka banyariko bagukwana amono mu waziri bobulendi bwaime Dr. Fred Matiang'i elikwana kiabuna obolimo bubwe kanisa bwanyariko abo koiranirwa nagoteba nigo baraimoki getambo kirege tindi gochesa abantu bali bakoiba amarimo yechikanisa. Majina anaitwa Sir Henry Onundu Nyakweba. Nami nimeshukuru kufika hapa leo. Mimi ni Adventist, nilikuwa kanisa langu Mother Church huko Kisii New Life. Na mulinita hapo mbeleni sikuwa nimefika. Mimi pia natafuta kiti MCA Kisii Central Ward. Na uongozi ni Mungu anapeana. Na anashusha mwingine na anapandisha mwingine. Mimi naomba kama Mungu atashusha mrefu anipandishe nami niwe kiongozi wa Central. Sijui tafadhali. Na waomba kwa heshima uniweke kwa maombi, nahitaji maombi zaidi
kuliko jambo lolote wakati huu. Kiti cha bunge katika Kitutu Chache South, mahali Richard Onyoka yuko, alikuwa na kadi hicho kiti. Alama yangu ni Wiper Wamburi. Leo nimekuja kanisani kwa ajili ya maombi. Hamjambo kanisa? Hamjambo. God is good all the time. All the time. Mimi naelewa kanuni za kanisa, hatufanye siasa kanisani, lakini ni vizuri kujitangaza. God bless you so much. Uniombee sana. Tunaongea CS Patiani. Huyo anaenda kwa project ya kanisa. Asahau kabisa. Asahau. Mwambie wataka project ya kanisa. Ndio Wakristo wengine wanaamua kutoa project kwa Kristo ama kwa kanisa. Lakini mtu mwingine anataka mkrap kutoka kwa kanisa. Hii hatuwezi kubali. Tutaona bibi peke yake asante. Ekiombe kia Little Estins ime yomochio Nairobi nigogia chagetie omoroberio abwasabana bakeba kworokia ebyegwa byabo gose Little Innovators otumeka omoroberio moja OCBC uyo nyarako bagokoretwa amone serikali wetera ase wizara yechisemi kolengana nababwatani bomoroberio yomanyikanete buna the 6th annual science fair nigo bagokerete enchira abana bake guchakire myaka 5 no mugwike myaka 10 bagenderete gocha amone chinchira gusama chivu gocha seme chando elie chandeta bakenya gati yabo nigoro ngana kibaratange emibasokano yepara kolengana bwatani abo nigo batebiro morobilio CBC nigo genderete koleta matunda abwase basabire abaiboli ababwatani bechisemi osiro morobilio yo asense ya Kenya. Accidents to alert people if a person is in front of the car and someone is concentrating to something else. Yes, so when it starts beeping, it alerts someone to know there's something in front. Yeah. We really try during these sessions to get the best out of them towards responding to a solution. CBC is the government's stamp on innovation and giving opportunities for students to discover their skills. So for me, I feel like the competency-based curriculum is the way the government is supporting schools. Just enacting education reform is a big deal. It's very hard to do. Many countries have not done that for years, but I think Kenya has taken a bold step with CBC. Government has a responsibility to lead, but it's up to the parents to encourage and to inspire their kids, because the instruments for them to explore this creativity is all around. Congratulations. Edini yege Islamu litukoli igoro mbacha getego chengera litukolia Eid ul Adha unenjera ya moyo gosanga nabalia batabuati gose bali bokonyorogo ke kurwachia mate au barabegeni ye kanisa yege Islamu asoboye kirenga ekenene kiarenge kuralia omorembe anene bosibo bacholyo bonene bumwakoyo inyora litukelyo nigoligo chengurwa boikirano abwankyo magayo mwaziri bobolende waime Dr. Fred Matiangi koralia bo litukelyo gosukiwa goikalitukolia ankyo Jumatatu. Omugavana we county ya Mombasa Ali Hassan Joho amona babwatani bande bege Islamu mbali chengerete litukelyo ase county ya Kisumu abwigoro rero boigo ababwatani be dini eyo mbagendrete kuli chengera chinsemo au asense ya Kenya. Kuchukua fursa hii kutoa mwito kwa Waislamu wote Kenya na